Abe byo kwerinda abarundi na haboda ya Bunagana konka habwo mbaro kuba mwinji bashara mu kubatwara mu katare ka Bunagana konka bamwe bayanga kuzanya kabande impunzi nizigera ngo kiri kutuma zitarukwenda kuza settlement neshonga yo kugira ngo imbera nimbi na munonga atari yo cyo kuriya. Je mfite abana barindwi none bari abana barindwi boryo ubwo mutwaro kugeza ryari ukwezi kumwe kwashira abo bana bari kurya iyo mitwaro irindwi kandi nabwo nikijumva ko bitunanije muzatujana nese abo bagarutse bo barwaye muzabagirike muzabata hanze bizaba ko turi kugira ngo tumenye ikibazo kiri mu gihugu cyacu president wacu namba naniwe yicare urategeka tegeke ariko ibyo kwicara muri atujana turavaho turongera turagaruka twe dushaka kuva mu gihugu cyacu twe tugeneye kugira twe mu Kongo ko tukujya mu Uganda tukabona ne kamwe twe turi kubasaba kugira mu twihanganira icyumweru kimwe twe turi hano tubone dusubire iwacu. Impunzi nizigera ngo injarane yo kuzita kuzukubire nizitura hihi na DRC ubundi bakacwekanise baza kushaka icyo kuri yo wabo. Turi kuvuga imyaka yacu turayitaye dushize tudashingiriye dusize tutabagaye kwewe inzara yenda kutwicira aho turi kugera hose ngo musubire wanyu kandi wacu na amasasu gusa ibyo byose ntitubikeneye wo dushaka abande adutware ako dusubire mu mazu gacu. Kabero kakayari urukure byo kwerinda enshonga ijagambira hati hariho amateka agubaragoberera kugira ngo rarugayone yo riza upanje so mu Uganda hari amateka agora kuratirira ugambe n'abatuze nabo byo butegetsi barebe ko kubaku handorimo. Kabero kayarabara batura butatura n'impunjo mu makagabo kandi urakwatwa amateka ngije kumukwata amateka go bubundamo tigarenda abantu abo okuba hihi na boda bashemirire kuba barabera umumayiro ziri hagati ya 25 na 50 okuruga munsi yibararugamo waza kureba nyakabande iri mu mayiro 10 turi kugezaho kuteka mu nkora turagoberera amateka aga abana bubundamo. Impunzi z'urukurenge 2020 zahereze kugaruka mu ihangari ya DRC kandi izindi babiri bazitwire na Kivaru mu district y'Isingiro gashakwa Keita tuzaharirwe.